Dobrodošli na YouTube kanal Zdravlje i Lepota M. Dobar dan dragi moji, dobrodošli u Zdravlje i Lepota M. Danas smo u Vrnjačkoj banji i snimit ću vam neke lepe detalje Vrnjačke banje. Pozdrav i vidimo se. Evo, centar Vrnjačke banje. Predivna kućica. I da je mjesto gdje možete da kupite kokice i suvenire. Predivna kućica. Davno postoji ovo info centar i butik i mjesto gdje možete da se javite ako želite da, recimo, idete na neki izlet. Ovdje možete da se javite, evo vidite koji izleti. Evo gdje možete vidjeti. Imate Goč, imate Đunis, imate Ljubostinju, Svetu Petku, imate Studenicu, Žiču, Đavolju Varoš i evo rezervacije za telefon u Vrnjačkoj banji. Pa sve vam je ovo divna šetnja i obilazak za zdravlje, lepotu i duševno blagostanje. Trenutno je filmski festival scenarija u Vrnjačkoj banji. Evo jedan od predloga. Gorki list je sponzor. Evo malo. Evo još jedna stara kućica koja je prepravljena u prodavnicu. Divno. A tamo daleko je bina za filmske susrete. Idemo polako do tamo i vidjet ćete. Evo gdje u Vrnjačkoj banji možda kupite slatko, u Pioniru. Evo jedna predivna narodna biblioteka koja se nalazi u Vrnjačkoj banji. Predivan balkon. I tu možete isto da svratite i da čitate knjige i da iznajmite knjige. Narodna biblioteka D.D. Dušan Radić, Vrnjačka banja. Evo još jedna kućica prepravljena u kafić. A sada snimimo šta se to čuje. Predivno pevaju i sviraju. Ajde malo da se šetamo crvenim tepihom. Ekstra, Vrnjačka banja. Divna muzika. Tako.
divni vodopad u Vrnjačkoj. Ovim putem polako završavamo šetnju po Vrnjačkoj banji i filmskim susretima. Ovdje možete da kupite knjige koje god želite, stare i nove, i puno je ljubaznih prodavaca. Evo imamo i knjige za decu. I cene su ekstra. A sad idemo do jedne stare građevine koja je nekoliko puta prepravljana i prepravljana. Bila je Vila San, a sad je druga vila. Predivna stara zgrada. Pogledajte. I tu polako završavamo put. Nadam se da ste uživali. A evo ga i vozić. Idemo malo tamo do... A sad ćemo idemo malo jedan lep parkić koji ćete da vidite. E pa pogledajte, divan park u Vrnjačkoj banji. Veliki park gdje možete da uživate, gdje možete da se šetate, gdje možete da potražite mir. Kako je predivno. Idemo da vidimo još malo. Evo jedan spomenik viteškom kralju Aleksandru, jedinitelju, i njemu je lijepo sređeno. A sad idemo malo tamo u daljini. Piše prijatan boravak u Vrnjačkoj banji, lepo napravljeno s cvetićima. Ćemo da snimimo i to. Evo ovako, prijatan, tamo boravak, i onda dole piše Vrnjačka banja. Evo rimska fontana, te možete da ubacite novčić za zdravlje i da zamislite želju. Ovaj izvor Rimljani bacahu novac kako bi od božanstva izmolili milost i izrazili zahvalnost za izlečenje. Evo ovdje možete da se slikate, da stavite vašu glavu. Evo predivna fontana. To je isto detalj koji je jako lep u Vrnjačkoj banji. Sedite na klupicu i uživate u šuštanju vode, fontane i divnoj muzici glumaca. Zdravo dragi moji, odjavljujem se iz videa. Nadam se da vam se dopao video i da ćete ga rado gledati. Hvala na pažnji i pratite moj kanal Zdravlje i lepota Ema. Ćao!